Chung television jana bam gaita thanirwe asaina no bujeng churuk bajanai tong ka bisumi cham da tamelong times kani dangot female krina paina lome Gongpuni mai February 10 kharei thauna Manipur Legislative Assembly session haita kaidat punithe kumna milwan khau meitai khani mitai tribe union resakan mai kyuthu mitong assembly session khau tai kaniu tong intai mainin re travel stage nai ba mai lam hai phungba na ka phelo tuna cham khau hilona ba me Manipur Chief Minister N Biren Singh Dulanai Tingjing Khong Khanamnik Rigdai Kai Megan Khau the Infal International Airport Khau Indigo flight khare Delhi takane Chinglon Khau Biren Ri Union Home Minister Pau Amit Shah ta Ariu Punge to na sae cham khau sami kyutu CM Biren ta Union Home Minister Pau Amit Shah re saman sutinare tanai re asai jimang Ariu Puni to na sae Mahakumbh Mela Uttar Pradesh Khau ta kaiba mai khau Dulanai tai Prime Minister Narendra Modi ni inthan mai duilu mai tai Prayagraj tong Triveni Sangam Duithokau Sukante Delhi Assembly election seat 70 khang asai hai polling sukante election khautai ruling subamai AAP khani BJP le Congress ka khau rana khem kane tinjing khongpong kai migan ko voters 57.70% re vote phai kane makhom none district khom mulai pangkai khori makan mai ri mai nun tong kanau tamlu khani ke khun mai nun re dulanai mulai pangmai bam khau gong na kaniu gan nunta chokhong sulo mai tan dai talo kanthe Manipur Speakers Tribunal Re February 7 nong JDU MLA pungu tong anti defection case tai hearing ta kaidat punite JDU MLA pungu tai re 2022 assembly election khau jaw kau kan mai tang ruling BJP khau guda kan tong e tuna cham khau hilona bame India tong kabam azu khau union budget 2025 ta penmong mai protest ta kai gai kan mai khau Manipur khau ni trade union congress re lek mai protest khau union budget 2025 tong copies nun Manipur press club infal ma khau mai intai kan the Kamaisana magai na khau ting nai lamni paina lome setong cheng mai 24 to 13 degrees Celsius nei make 5:58 am krina 5:05 pm gan khau nei le mong rai jimang tipok inthan de Asai yong sunato kabi sumisam hai khore na ngalaute jala nabam gaita thonku the